E whā ngā pātai kei te kawea e te rōpū Tōrangapū Māori ki a rātou kai tautoko i tēnei wiki. Tuatahi ai rānei me Waitohu Kirimana e mahitahi anō ai te rōpū ki a ngā hinara. Tuarua ai rānei me rite anō te āhua o te whanaungatanga i Wainganui i a rātou me ngā hinara ki tērā o ngā tau e toru kua mahui ake nei. Tuatoru ai rānei me noho āpiti hana, tuawhā ai rānei me atawhai i tētahi whakaitanga e rite ana ki tā ngā kākāriki ki a ngā hinara. Te kaunga hui ko tike i te rōpū Tōrangapū Māori te whakatū huri noa i te motu, he ai ki Tururoa Flavel mā ngā apataki o te rōpū, te huarahi ki mua e kōwhiri. They need to give us a steer as to whether they think we should be, where we should position ourselves with respect to the national government, bearing in mind that the national government doesn't need us at this point in time, and the position may well change after Saturday when we get all the final results in. Hei te pōnei, kei tāmaki makaurau te rōpū Tōrangapū Māori e hui tahi ana, ko tō rātou hiahia, kia oti ngā hui toru tekau hei mua i te rā horoi nei.